ya mtume ngurambi ukanende aka mtume sallallahu alaihi wasallam ede hamba ukaya asiyahatu kwa hindini vankola wamba wendilo asiyahatu wa hindini koli wendilo ifasira traduceri shimkababo ani mtume hamba ukaya na mnongwana hani wende haruma utunga wende haruma ufuma wende haruma upashangamia abo wakati hiyo yode spori ya kaya d'accord abo asiyahatu wa hindini kwa vumbula ngamia na utunga d'accord abo mtume hakaunise muhimu ya sport yebone ayayunuka anza we kusudie nuko hindeni safi kama na hende hasomo hende haruma sport hende haruma entrepreneuria kabati mtu mhadao yewe ngamjihadawo bageka mtaushindana mwanzo vote mtile kaulidiwa baike kweli ile mnazibuna kahanza wa matashauna illa yashala wala kauhiba balada mungu akaanza hibe na wakaanza hibe watushinda kamjaona erishemeza karishamona jul karimwa tava kasira mande hilo arindo salisa watu ya subhanallah ya mtume ngurambi ukanende arjo shilale ukra wa rabbika اقرأ وربك الذي أكرم بالعلق خلق الإنسان من علق وخلق tunaboka wema dziweti hunyi madziaho dabala madzi اقرأ وربك الذي أكرم بالعلق arjo shilale ukra wa rabbika rafaka hawoni ile CV wanu rawsili namlalesha tani mdo partage wa kababo metresher lengas janwa lengas janwaz lengas janie wow Monsieur le Président, vantishi hari bamina gozibi hari kiki de la République habe candidature abo mdukana uhadalwa kujoji hadaya abantu kikinga uno aminifu yokanango dukoshida ufuzu harimwenzi ya waidunga inu shaka mbia ni ukaya ni mwezi 14 ya janvier mpira wa hao watuhisi inna lillahi amplode na mreme kikile koti yabo al-imam candidature ahi mwananyu honduza hongo yonoje reshida sina mdubanu mahamitano abangwanzo wa rais yabo aide fikra hiyo haudo tokaya ema opoza wabaha ma assoiffé du pouvoir rohankensi dokasima rugamba ari gutsahurume komori nyimazi oprukula shonga ahonyi bovundo ai pouvoir lo nyu kangoje kahunda hindini bokiki ikarada votiwa ikatika wahunu kamu sika wahunu kapa haini utokana khairi nensi mnyezi muna mnikezwa maa hiyo kamgwa benzi mbadi uso garware maya mzibapa ya bode ujohunde kamgwa benzi yode duwanku shabo kike mwaname mzenge aminifu ukadabala hahegwa yonzima doto wamba alafunya lezi na mnaje mdoka wale ukaya gabo kwa nzima nunga mihunu mzihuna masikini kuburi shaeba panuko lwa juko hundamba ngwaja lekenda sika mgwa benzi abodaka min baladina hadha khasa erishemeza shangu shobo kiki mimbaladi na hadha haswa haombwedu wa imjilie na mjemne lezi enamna wajoka ufanya msojo shia naziia c'est pas possible mais c'est fou quand même yeba nuo ngwangbe candidature yahe yunuketi na tabu wanju Monsieur le Président abukaba simbatamu angari mjuwao si wanadamu na mnuge na error na kadha kajoka kweli waimanda yana error kadha na kadha mitidaba tangaru jomdoka umjibado hahe umba ushidari tende kuranso laba kuranti ama rurojana na ushishia kwa dade usisahau yebu ambaye uze sharuti za eti sharuti zo kamria shidari tendeye ango tukofanyaje kan rwam voti gasarma demokrasi kwa mduso hamfu ne mdungo ndo harma biro ya ti harma dikta ya bongo rengezwa mana ya sham namna mvulumuo wanatsi wa Komori yonde namna Mwenyezi Mungu ajo mvulumuni eni tumtola wa nyumba zole menguni kikiba no revuduli wao kawedo ndo hele fijo babanga jibira ha khairi molo hawanga bojo jirimni jinru kawaja masten ondoka na masten alhamdulillah rabbil alamin kawada wangu gasna wenja nao mitizamba banyanyi makafiri Monsieur le Président ngarambula nao shingazija parce que je kirimba no comme na reali ha vote e kam fanon batuno comme na la vote kiki
Gorengwe zamana awe yabo baike hunko mnariali utoposhoni bahizo afanya bala shahidi Mwenyezi Mungu umgwebeza kabati zifanye yao bwatina Mungu shamgungu saidio zenia ungabuse nguzo kuli kabana dia itona kiswa shirine bubana we wajirenda jirwa hitwa criminal Entuku yungo dojitwa yentu choka ulibwe kiswa Fembi mrirendao Michini rizaliwao Zani soba na mbwani Zipe wanza uze Zisiswa ikoni Mbeni lelo watahaza Atawahibezi Yatima Tulia